Kako te nije sramota da na krštenje deteta? Marija Kulić se oglasila povodom sukoba Terze i Milice Veličković. Miljanina majka u neverici morala da prokomentariše celu situaciju. Marija Kulić se oglasila povodom krštenja male Barbare i svađe koja je tada izbila između Milice Veličković i Borislava Terzića Terze. Majka Miljane Kulić je uvek oštra na jeziku i nikad se nije plašila da iznese svoje mišljenje. Ona je ovog puta žestoko oplela po Terzi. Nesumnjivo da u njegovom ponašanju učitava dosta od ponašanja Ivana Marinkovića prema Željku. Tata, jel te nije sramota da na krštenje deteta odeš sa čokoladom? Blamu veka, mesečni honorar potraži ranije i poneseš kao poklon ili nedeljni na kraju krajeva. Zašto si otišao? Kako da te bude blam, kao sve tate tamo. Podsjetimo, Terza je bio danas na krštenju svoje jedinice u crkvi Svetog Đorđa na Bežanijskoj kosi. Iako je na početku bio primljen na krštenje, vremenom je došlo do svađe između bivših verenika i tom prilikom je Milica izbacila Barbarinog oca iz crkve. Oboje su potom pred novinarima negativno pričali o ovom drugom. Terza je otkrio da je Milica nezahvalna i pod uticajem svojih drugarica, dok je Milica istakla da je Terzić prodao svoje dete za medijsku pažnju.